Lava kolač. Spolja mekan, iznutra savršeno tečan. Evo kako da ga napravite bez muke. Istopiti 170 g margarina i 150 g crne čokolade na laganoj vatri ili u mikrotalasnoj. Umutiti posebno 3 jaja, 110 g šećera i 80 g brašna. U umućenu smesu polako dodati istopljenu toplu čokoladu i margarin, neprestano mešajući mikserom. Smes usipati u kalupe otprilike malo više od pola kalupa. Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 230 stepeni oko 6-7 minuta. Neodoljiva poslastica koja se topi u ustima. Probajte i javite kako vam se dopalo. Zapratite Kuhinjice bez muke za još brzih i ukusnih recepata. Hvala!